Hi ma'am, ngasi nung sengdok pada gi hore ngasi Diwali ni na sengdok ko to pa mathak nung se exam sathi na chai re ko adu na ichanu pi na video copy ni aina siga sengdok pa hore tap na to siga sune khanga ba na hane kaino tin la am dana ki jadana phena to ga nang thada ga thami jor ba e jalo ina sengdok to ni parbo wanu me am se lishena bada karam babu karam ba to Ngai ko kap ko na ko. Pati ka na. Ako sa ko chakre ba ko ang si ug se adu ta kimi ma changang na ba ina sek do ko tap ko ra sai ko khatang nan tho ke ba chamu na bi ora ba ise slay shabi oi ngai da ise phasar mani ko. Oh yeah. Hoji ka am chamu na bi mal ha ba isai u se dum noi throk na ka taw no khang de adu ge normal mit ka se khatang sat khare ke ko ga nan tho ga khar lang khat pa ngam bre yeng se la ke ong ai gi handaki khong khot ka je som chau sam mayam jina o to bata bu akhoi khumjala chatoi ni uroi adu taraga su mina akta sakta khatang ga hagar ma to ugi bada yamna chamot na yam mi mot man badu ko adu duna aina ne ko handaki di dum nan thoke aina ko dori punsi se bu nungai thok tradi haina aina nan thok na be na Ichanu bisna pangkap ta ko bi ngatang video samja ga aise phongore da mi sak na maro nam thiri ba khatang sak se phaja ge nan tho ka bas gi matam je sung lai te ba ko aise ai ka mai to dong de gi punsi se mai to dong isa yu se khatang nan ko na ai na parlor da ga chatla khol ga salon da ga chatla ga khai nan thok ning do pa me ba ko adu bu se hai gi thau mayam se ko ko ngau ba ni ji imana bim su lai Ichanu pi se ngatang pam halli ni aina duga ma moi di Diwali se am chau to na ba do ko adu na moi di Diwali gi matam se mafi maron kari kara lei ba khot pa ta we do khoi gi ai di mai te gi dress na se ka na khali ai di hoji ma pa na chatna ki ba khot pa gi matam do di ai gi lo gre do na yum da yari ma ka isana sa cheksin ja ba isana sa tau ja ba do duni ba ai na hoji to si ki kaino se Protein gi body hair remover se na lo bani bu ko mai packaging je nushi dra cho bo ju phang bani ma cha ju phang bani duga nang na dum lening bu lei be ai ma khong ma khut ki phibam se am tang smaina ai yam na yang bi da ma khoi san pi na loi lo thok na toram ji ung ne Lereko cream Ado yam aigi oina di si se super easy process ni hiding ko especially sensitive skin gi damak tu sema aba cream je sema matam de yauri ba pochang jing se ko gi strawberry yaure vitamin E yaure almond oil yaure amadi elanton so ado honestly ahan ba season ni ko si se ado ngon de yam convenient oye adu ga si se taiba matam de du haka chaba gumba ko gi manam nam thiba gumba du gumba su kai gumba mata leite ko skin ju ngau thor I hairi ado yam season ga yeng se ko kamai taw ha ba da dum yam ayo ji ma khut se si de yam ho ko aduna khuji lo tho re ka re do siga smile loina tai salle ba ko auga si am the like haidi at least 5 minutes khatang thamani du loraga salong lo thoni du dum lorani du manam nam thi ba khothi ba kai mom le khoi manam su yam na my smell ju yam nu shi e adu ko khong de su ni ko ina ta se khong si kamai ulak to na ko khong se mobile do ina ut ke ai mobile do ina ka po ko ut ke dise Makung se nakalam tani ko ina tayo se kagina da horen nga ang lega masimu tayo gana Ichanu pi se kapag singis ka tapag sa thousand yam kuida bani na ko asat lang na lo ni 5 minutes later aigi favorite part here remove to ba se razor na ka na pakhat pa wax to ba gi na ba ma fo leita na ai hosik phaja dro bani aduga cream se sema pa matam de yari pochang jin ju dukki mati kani strawberry se koi vitamin C gi chang yam na wange antioxidant natural acid se help taraga koi skin jama na ngau thole aduga protect away sun damage amadi pigmentation aduga electron sina koi gi skin se mana skin plump ohelaga yam na soft ohan bado vitamin E almond oil sina koi skin manung da changraga deeply nourished taraga koi mahai ni ko yeng bu mon lauraga khoi gi feel ta we ko isana pai ba matam da dukki matik yangi dukki matik nali ai skin ani gi difference du mayam da yeng han gai dana mukhong sa ya ma thamba do du gi aina fajana toraga namak pani mamang da nam gi ba du fajana uba phangam dre ba ko du na aina siga ani gi difference do ut pani ba ko mayam khong se ngo Makong du super zana nang gai makong kamai jing ala kani makong after use akoi gi skin se tight oi khidra na traga skin jam dry oi ka dry na khalame ba ko ina but surprisingly se yam na smooth oi re du skin ka glow lok thok pod mai ta ore adu yam nan thok pod salon chata bide yam na yang na du makeup se ready oi ba yare ko ai hoji makeup to ba horage ai gi mamai gi makeup se di ai yam na taw jati ba yum da su dum taw du na kai makeup na taw do ba adu gi ai gi yam na alum bi jewelry se ngo si ge to ni na nei gi ra Diwali da Adum yam Diwali na lak pa se piron ka di lei de koi adum hana ge lei ba duni ina se to se
ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯋꯥꯎ ꯁꯦꯠꯂꯗꯤ ꯐꯖꯅꯤ ꯑꯝꯇꯕꯨ ꯁꯦꯠꯇꯣꯛꯈꯤꯒꯦꯗ 이 कुर्तासे मैं पामगदे ऐंगोंद लिंक हंगौको सिसे कुइदि कुइरबनी ममांग चहिगिनी अइना ममांगी दिवालीदसु लिले हंदकी दिवालीदसु लितोरे अदो येंगो पोस्ट तारद्रा कमाई लुगे स्माइना इनबना लिमसगद्रा ऐंगोंद सूट ओइनेना अदुम केबनी अदु ओरगा दु इसा युसु नांथो ओरे इचानुपि लेट्रिनेसिगा अदुगा मयाम से कमेंट तौबिरो हेंग दिवाली नुमिता सेतदा फजगद्रा कमाई तौनियानको हाइदि ऐ मांगतिका से याम हापचनिंगे दो ऐंगोंद दि इसाना पैसा पुथोगा लेइबदो याम पामुबा कगिना दु कोना सिजिनारोइदबनिना औना ngasi se aina dum yumgi aleiba agi hanagi kurta adum sechabani bako smani in mana fzagadrengo ado duga myam aina hakchang lu nan thokpada mateng pangi se everteen gi hair remover se body hair remover se na ba yam nungai skin ngok thoe aduga skin ja mole sizina lora matungda khoigi mon laraga isada dum da hanjin paining na leibado ayam ko body lotion teibagi mathau taroi bako manam jam nung se ado kok thokhre bako jipudi manam di chat khre dum khudang dang jam chatina nan bado ko aduga makong aniga makut aniga ni buko aina tawise mayam na dum aina sajina ba body hair remover se pamba taragadi ai link description da hapchira mage ngasigi oina bye bye bakhen ger dungai ko smana makeup to thokpase ado ngasigi video sa sai lo shinjage bye